شی زاروکن چکدارین داعشی دیکه لی باجاریوانه سولاوین بیگری بالا گشتیار و سردنران دکشینن. جه دنگ امریکا لی واشنطن پایتخت سلاف و رزین من صالح دمی جرب و بینرن هجا ایرو سه شمه 31 ماه تباقیه ام کرد کنشن جورا پیشکش دیکن. هروها لامنی شوا ایدمت آن خوش. ژنرال امریکی کریستوفر دانهو فرمانده تیفی 82 آسمانی و بالویزی امریکا لافغانستان راس ویلسن دواترین کسان بون که لروژی دوشنبه سواری او فروکه بون که کابلی بجێ هێشت. دانهو لافغانستانەوە هاواهەنگی گواستنەوەی ئەمریکایەکانی کرد. وەزیری بەرگری ئەمریکا لیۆد ویلسن لە ناوەندیەکی کردارەکان لە ژێرزەمینیەکی پێنتاگۆندا سەیری دواترین نەوەتخۆلەکی ڕۆشتنی سەربازەکانی ژەنڕاڵی ئەمریکای کرد و هەروەها ژەنڕاڵی مارین فرانک مەکەنزی سەرۆکی فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا بە پەیامنیرانی وت سوپای ئەمریکا توانی لە کۆتاکە ژمێرەکاندا 1500 ئەفغانی بگوازێتەوە، بەڵام ئێستا لەسەر وەزارەتی دەرەوە ڕاوەستاوە لەگەڵ تایبانەکاندا کار بکات بۆ گواستنەوەی کەسانێکی تر. دیمەنین زندیên فرۆکخانەیە کابولê îro sêşemê aramiyek nîşanda piştî rojeke ji vekînê hêzên Amerîka ji Efxanistanê li tersî çend rojên borî ku firokek li du firokê dadiketin û diçûn. Derengî roja dişemê Amerîka proseya vekişîna hêzên xwe bi dawî anî û bi vê yekê wê rûpela şerekî girt ku renge di dîroka leşkerî de ji bîr nebe bi sedema sozên ku hinek dibêjin pêk nehatin û dawiya xemgîn ya operasyona vekişînê di teqîna Kabolê de ku 180 Efxanî û 13 serbazên Amerîkî hatin kuştin ku temenê gelekan ji wan ji temenê şer nemezintir bû. لە کاتێکدا هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ گواستنەوە و کشانەوەی لەشکەری لە ئەفغانستان کۆتایی دێت، بریارەکانی سەرۆک جۆ بایدن ڕۆبەڕۆی وردبینیەکی تون دەبنەوە مێشریلکن باس لەو ڕەخنانە و ئەو هێڕەشە دەکات کە بۆ هۆی کوشتنی سەربازانی ئەمریکایی و هاوڵاتانی سڤیل لە ئەفغانستان. بەڕێوەبەرەتی بایدن دەڵێن دوایین کاتژمێری گواستنەوە لە ئەفغانستان بگرە پاشکاتی کۆتایی 31 ئاگست بەردەوام دەبێت بۆ کارکردن لە گواستنەوەی هاوڵاتیانی ئەمریکایی و هاوپەیمانانی ئەفغانی لە وڵاتەکە. کاربەدەستێکی باڵای تالیبانەکان وتی هاوڵاتیان لە ئایندەدا ڕێگەیان پێدەدرێت لە چوونە دەرەوەی وڵات. وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکان ئەنتنی بلینکن وتی 114 countries 114 وڵات ڕوونیان کردەوە کە پێشبینی دەکەن تالیبان پاش سیوێکی مانگی هەژدە ڕێگە بە ئازادی گەشت و چوونە دەرەوە بدەن. سەرۆک جۆ بایدن لە ڕۆژ یەکشەممە ڕێزی لەو 13 کەسایەتیانەی لەشکری ئەمریکادا گرت کە لە تەقینەوەیەکی خودکوژیدا لە هەفتەی ڕابردوو لە فڕۆکەخانەی کابۆڵ کوژران. هەروەها فەرەتر لە 100 ئەفغانیش کوژران. بەڕێوەبەرەتەکە دەڵێت کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان مەترسیدار و شەڵەژان دەبێت و ئاماژە بە سەرکەوتنی گواستنەوەی فەرەتر لە 100,000 کەس دەکات لە هەفتەکانی ڕابردوودا. ڕەخنەگەران دەڵێن بایدن چەندین هەڵەی مەترسیداری کردووە. سەرۆک بایدن وتی ئەو دەیەوێت کێشەی ئەفغانستان بۆ سەرۆکانی داهاتوو یەکلا بکاتەوە، بەڵام کارەکەی ڕێک بە پێچەوانەوە کرد. بۆ ماوەی 20 ساڵی داهاتوو سەرۆکەکانی ئەمریکا لەگەڵ ئەم کارە ساتەدا سەر و سەودا دەکەن. جاک سەلیڤان ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی وتی راپۆرتەکانی زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن گروپە تێرۆریستەکان لە ئەفغانستان توانای پیلانگی ڕانی دەرەکی پێشکەوتویان نییە، بەڵام نیگەرانی ئەوەیە کە لەوانەیە بتوانن پەریان پێ بدەن. ئەوەی ئێمە لە ڕابردوودا لە وڵاتانی تر سەلماندوومانە ئەوەیە ئێمە سەرکوتکردنی هەڕەشەی تێرۆریزممان هەیە، لەوانە توانەکانی پیلانگێڕانی دەرەکی بەبێ هەبوونێکی هەمیشەیی گەورەی لەشکریمان لەو شوێنەدا. وەزیری دەرەوە بلینکن دەڵێت ئەمریکا گرنگیی زۆر بە ئەفغانستان دەدات، بەڵام لەوێ ئامادەبوونیەکی دیپلۆماسی نابێت. ئێمە دەبێ بە وردی ببینین لە هەفتە و مانگەکانی داهاتوودا چی ڕوودەدات لە ڕووی ئەوەی تالیبان هەڵس و کەوتیان چۆن دەبێت و بارودۆخی ئاسایش لە وڵاتەکەدا چۆن دەبێت.
بلینکن دەڵێت شانی گەڕانەوەی ڕۆژێک بۆ ئەو وڵاتە کە ئەمریکا نزیکەی 20 ساڵ داگیری کرد دەبێت چاوەڕوان بین چۆن دەبێت. وان وڵاتانە کو ji berê de penaberên Efxanî berê xwe didinê û niha jî piştî kontrolkirina Efxanistanê ji aliyê Talîbanê ve hejmarê wan bihtir bûye. Lê Tirkiye gelek ji wan hewl didin xwe bigihînin Stenbolê bi hêviya ku ji wir jî derbasî Ewropayê bin. Rewşa penaberan li Stenbolê çawa ye û hikûmeta Tirkiye çawa serederiyê bi wan re dike. Ji bo ronîkirina vê mijarên ha peyemnêrê me li Stenbolê mem botanî bi ریا سکایپ به مرایت دم باش مم آگاهیان وداویه یعنی افغانیان که وداویه رویای ترکیه گهشتن استانبول لینا سلام دم باش ساله بله پشت امریکا پشت هزن امریکا جا افغانستان در کتن افغانی جا به وقت بنابر لسر ایران را دخوازن ورن ترکیه و لسر ترکیه رجع در باسی ولاتن اوروپای ببن لی حتی نها افغانیان پشتی امریکا جا افغانستان در کتن هیچ زیده نگیشت نستانبوله دخوازن ورن استانبول و استانبول جا در باسی اروپای ببن زیادتر پنابران دخوازن ورن باجارن وک ادیرنا استانبول و ازمیر لورج لسر بریا بحری در باسی ولاتن اروپای ببن دخوازن و نماینا لترکیه زیادتر دخوازن بچن اروپا. بله باشه من یعنی حکومت ترکیه چاوا ام ببیجن سردریه بوان را دکه ام دزانن که یلک کنکی تندید ناوینا اپوزیسیونی و حکومت در کته و پیش دوی درباره دا که دوی سینور اوله به لستانبول تشتکی وها هید ناوینا سیاست مداران دا یعنی حکومت سردریه چاوا به پنابرا را دکه بداری. بله به طیبتی هم کارن گوتنن سروک رجب طیب اردوانیان داویل سروی مجاره بینن زمان و هم گوتنن وی هم گوتن وزیر نافخایی ترکیه سلیمان سویلو دبیجه که ددمن داویده جهفتی هزاری زیادتر پنابرن افغانی لسینورن راشلات ترکیه را در واسی ترکیه بونه و برای خدانه باجارن وکوان انقره ازمیر ادیرنه و استانبوله لی حتی هوا که من گوادنجی گوت هیچ پنابر بشکه مازن وان لروشالات ترکیه مانه حاول دادن که در باسی استانبول ازمیر و ادیرنه ببن دا کو در باسی اروپا ببن سروک ترکیه رجب طیب اردوان جه لسروی مجاره بانک بطیبتی جیکتی اروپا و نتوین یکرتی دیگه و دبیجه کو باروان جبر پیلا داویا پنابرن افغانی این زیده تر بویا و داخواز آلیکاری و پشکریجه یکتی نتوین یکرتی و یکتی اروپا دخوازه بطیبتی جه داخواز نویجه لسر آبوری دبیجه ناراگره مم تو بحث روشا آبوری دیکی یعنی پنابرین کلوه داره دمین هر حرامزانن جبره د افغانی لترکیه هنه و رنگ هجمارین باش لاستانبول بخوشی هبن کو او هول ددن بچن یعنی همزانن سوری جی لترکیه 3 میلیون 3.6 میلیون هنه کو ترکیه تم گازنا و یکیش دیگه روشا وان آبوری جالی آبوری و آلی کاری جوان را دبه نا به گازن جوان و درباره دا چنه از باورم تا نزیک دانستاندن بوان را کریه. بله دما هم در پناورن بطیبتین استانبول را داخلین نه تنی سوریه و افغان هر وها پناورن جی ایران جی عراق و کدن جی سودان و بانگلادش جهنه دیسا پناورن جی پاکستانی جهنه داخازن و که گواندن من جاره که دناز دوباره دیکم لی داخازن و نماینا لترکیه به پرانیا وان پنابران دخوازن لسر استانبول باجارنوک استانبول ازمیر و ادیرنه در باسی اروپای ببن
کارن لبر دکن خالت زلال بو من پملیر دنگ امریکا من بوتانی تش استانبول مرابوی گلکس باس منداڵانی میلیشەکانی دەوڵەتی ئیسلامی داعش لە ناوەندی چاکردنەوەی هۆری لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕوبەڕووی کێشەی تەندروستی دەرونی ڕاستەقینە دەبنەوە. سەرۆکی ڕێکخراوەی پیوریتی کە ڕێکخراوێکی ناحکومیە لە شاری دێرک و گرنگی بەو منداڵانە دەدات کە شەڕ کاریگەریان لەسەر هەبووە بە دەنگی ئەمریکاوت ئەم مناڵانە گەواهی کوشتنەکاندا بوونە و لە پرۆپاگاندەی دەوڵەتی ئیسلامی داعشدا بەکارهێنراون. زارۆکێ مالباتên cekdarên Daişê bi xwedî pirsgirêkin dirûnî ne nexasim got ji wan bixwe hatine bikaranîn dikuştin û programên propagandayê Daişê de. Ev yek ji wan zarokan e got wî bixwe kuştin kiriye. Ev nêzîkî 5 salin ev zarok li navenda Hûrî dîmîne. Ew her şev heman xewnên nexweş dibîne û dîmenên kuştinê berçavî wî. كابوس يعني بحلم قام يضرب الحيط والباب خونك پر نخوشا دوباره دبا دما داعشي كشتن دكر من سري را دكرن و بن آغ دكرن دمك پر بالطرز بو لسالên zordestiya Daişê li ser hin navçeyên Sûriyê li pêş çavê zarokan kuştin, destejêkirin, gorandina mirovan dihat kirin. Rêxistina terorîst zarokan fêrî hemû cîreyên kuştinê dike û bandora wê yekê heya niha li ser wan zarokan mane. وإيش يعني مثال أنا قدام مسوي شيء ماضي هر تشتي من بري دكر نها هر شفت برچاوين من نفس الحالة. Li Bakurê Sûriyê bi giştî nêzîkî 12,000 zarokê malbatên çekdarên Daişê hene. Got bi giştî xwedî pirsgirêkin psîkolojî ne gotê naskirin li gel pisporan PTSD. Rêxistina Purity got navenda wê sereke li Dêrikê ye û guhdanê dide zarokên got ji şer bandor bûne. Bi taybetî hin projeyên wan li ser zarokên malbatê çekdarên Daişê jî hebûn. Li gorî rêvebirê Purity got guhdaneke taybet bi her zarokekî ji malbatê çekdarên Daişê pêwîst e ta got ew ji wan pirsgirêkan rizgar bibe. هم واجهوا أوقات عصيبة هم مروا بظروف قاسية او ددمن بالزحمت را درباز بونا و تاوان داعش بچاوی خودیتنا و دگل جیانا اوی باندوری بکن سروانا چه نهابا چه لپاش روژیجی و دی خون نخوش ببینن و دی ددمن آلوزن پشتی ترامای را درباز بن. Li gorî pisporan got komele û rêxistinên taybet bi guhdana zarokên Daişê pir min. û navendên mîna navenda Hûrî pêdivî bi piştgiriyê heye da ku programên taybet hene got careke din van zarokan vegerînin jiyana normal. Li gorî pisporên derûnî heger ew zarok û ciwanên malbatê çekdarên Daişê ji aliyê dirûnî ve neyên guhdan wê paşeroja wan nediyar be û pir bi hêsanî wê bibin bi xwedî ramanên tund û tawanbar. Zana Umer dengê Amerîka Dêrikê. حکومت سوریه و ریوبریا خوسریا باکور رجلات سوریه ترکیه تاونبار دکن به کمکرنا تند یا آوا چم فرات بو سوریه که بویه سدما کریزه که مزن یا آبوری و جینگه که ده انجام ده به میلیون سوری راستی کم بونه آوا و خوارنه و الکتریکی بونه. هر دم چم فرات چافکانیا جیان بو لباکور سوریه لید گل دست پیکرنا و سال آوا فرات هر کم دبد. نبتنی تیرا چاندنی ناکت بلکو آوا پاقش بو وخارنی جی کمه. لگنده رمل یا باکور حلب خالد الخمیس دبیجتن آوا پاقش 7 کیلومتران جمع دوره. آوا وخارنی به تمامی نینه. جن 7 کیلومتران دچن تاکو آوا وخارنیش بو زاروکین خوبینن. اوه دمکا دریج شارزاوری خستین مروانی هوشداری ددن لسر کاراسات کا مروانی لباکور و باکور روشلاتا سوریه. کو کمبونا آست آوا چم فراد گفان لسر کار بنداوان دکت کو ده اگر دا باندوره لسر برهف کرنا کهربای بو میلیون هان کسان دکت زیده باری ایش و جان شر نافخوی سوریه او بودما پتر 10 سالان ود کشد. دارین ما هشک بونه چاندنیا ما هشک بویه تشتکی من مایه. گفن هشک سالیه ریبری ریبریا خوسریا کردان دبد او ترکیه گنهبار دکن به برینا آوه و بکار اینانا و وکوچک دجی شربانین کرد کو ترکیه وان به تیروریست ناب دکه. لی ترکیه دبیجتن اگرین هشک سالیه گهارین جینگه هنه وکو راپورتا داویه یا نتوینیه گرتی بحث کری. لسال 1987 سوریه و ترکیه ریکفتنه که دابش کرنا آوه امضا کربون. لوی دمی انقره سوز دابو رای بدتا در بازبونا 500 مترین سی گوشه این آوه ده هر چرکه که دا.
لێ لەوێ داویە گەهشتە 200 مترên سێ گوشە di her çirkekê da. Bi Kurtî rewş kareseteke mirovahi ye. Bandorê li 5 milyon welatiyên Sûrî û tevahiya Iraqê dike. Em nikarin avê bikirin. Bermîla avê bi 500 heta 1000 lîreyî ye. Rewşa me ne alîkar e. Çemê Firatiya bi dirêjahiya 2800 kilometran ji Tirkiye bû Sûriye heta Iraqê diçet. Li Sûriye du bendavên sereke hene, bendava Tişrîn ya gundewarê Helebê û bendava Tabqe li gundewarê Reqe. Her du bendav 90 sedê ji pêdiviyên kehrebayê berhev diket û ew kehrebaye bû bingehên avê têne bikarînan. û her ji dumahiya sala borî astê avê bi 5 metran yêkên bûy û eger ev rewşe berdewam bitin dê bandorê li ser bihayê berhemên çandinê jî biket. Milê jiyana gel da tesîr dike hem milê kehrebaya da dema ku kerebe kêm dibe dîzel dişuxulînin ew jî bandora xwe li ser fîyatê se'ra mawada dike li sûqa û filana kelekî ve ji wekû hûn dibîne yani niha havîne gelekî dunya germe haceta yani pîwistiya enerjî ji bo gelekî muhim e û li kelekî ve erdên Bakurî Sûrê ji marê herî zêde ê ku avî hemîl ser çemê Firatê ne gelekî medexe û mihetên me derketin derveyî ve yani bi 100,000 hektar erd yani tesîra xwe bûn mûsima genim tesîr bû û a jî mûsima pambî û şînkayî ye ev jî bandora xwe li ser tê kirin. Rêxistiyên mirovanî evên karî li Bakur û Bakurê Rojhilata Sûriye dikin hojdariyê didin li ser belavbûna nexweşiyan li herêmên Helebê û Reqe û Dêr Zûrê ku hişka salî karîgeriye li ser 600 sedê ji xelkê Sûriye dikin. Volodymyr Zelenskî serokî Ukrayna birêra rojî çarşembeyekî September serdanî koşkî spî bikat. Ostaviyariyaş peyamnêrî dengê Amerîka li Washingtonê bas li kobûna çarwankirawe dikat. Ev du sala serokê Ukrayna Vladimir Zelenskî çavereye ku serdana koşka spî bike. Niha serokê Amerîka Joe Biden wê digel Zelenskî li Washington bicive. Balyoza Ukrayna bo Amerîka Oksana Makarova peyameka girîng heye derbarê peywendiya Amerîka û Ukrayna. Piştî seroka hikûmetê Merkel, serok Zelenskî duvem rêbere ku Amerîka wedixwîne bo koşka spî da ku behsa pirsgirêkên stratejî bê kirin. Ez bawerim ev yek giringiya peywendiya di navbera her du welatan de nîşan dide. Balyozê berê yê Amerîkî bi Ukrayna Stephen Pfeiffer dibêje encama vê komborê bara bêtir li ser Vladimir Zelenskî radweste. Ez dibînim ku serkeftina ji vê kombûnê li ser daxwaziyên serok Zelenskî dimîne. Ew di vê daxwazîn xwe kêm bike. Eger ew daxwaza gelekî bike renge bi dilê wî nebe. Eger tu piştrast nebî ku bersiv ereye pirsyar neke. Yek ji babetên hestiyar pirsgirêka endamtiya Ukraynayê di NATO da û her wiha nerazîbûna wê bû xeta Nord Stream 2 ya gazê ji Rûsya bo Ewropa. Divê ew çaverê pêgiriyan neke ji Amerîka derbarê Ukrayna û NATO. Her wiha çaverê neke ku Biden helwesta xwe li ser Nord Stream 2 bigore. Rêvebera cîbicîkara navenda Ukrayna kiryarin dijî gendeliyê Darya Kelenyuk bawer e serok Zelenskî divê rijt be li ser pirsgirêka Nord Stream 2. Ew her wiha dibêje ku biryara koşka spî ya hilanîna sizayan li ser Nord Stream 2 li dijî helwesta serok Bidenê ya dijî gendeliya welatin biyanî. Tiştî rûst ev e ku ne tenî behsa gendeliya li Ukraynayê bê kirin, lê her wiha gendeliya jeopolitîk û stratejîk. Em divê bipirsin çima Nord Stream 2 tê temam kirin eger ev simbola gendeliya stratejî ye. Yek ji pirsgirêkên girîng ku renge bête behezkirin babeta hevkariya ewlekariyê ye. Koşka spî biryar da piştevaniya alîkariya leşkeriya zêdetir bide Ukrayna eger nakokiyên di navbera Ukrayna û Rûsya zêdetir bûn. Ev yek renge di meha neh da dest pê bike di dema rahênanên leşkerî li sinûrê Rûsya û Belarûs.
از باور دکم ده آلیکاریا لشکری یا امریکا یا بهتر تشتکی باش به بری هر تشتی جبر کو اوه کارینن بروانی اوکراینا باشتر بکه. ده همان دمه دا کوشکاسپی گلک جاران دای زانین کو ریفبریا بایدن چاوره اوکراینیا انجامن برچاو بینه هوله در بار شروان لدجی گندلیه. The biggest thing that President Zelensky can bring is a credible, compelling message. تشتا هری مزن کو سروک زلنسکی دکاره بخوارا بینه پیامکا پی باوره درباره پیگیریا کیف با ریفورم او پاکتا گرینگیا ریفورمان بجی بینه. دیپلوماتن اوکراینی دبیجن سردانا سروک زلنسکی بو کوشکاسپی تنه دست پیکه او چاوره دکن کو پیوندیا دوالی دناف برا هر دو ولاتان دا باشتر ببه لوی دمه کو او لسر بجی آنی ناری کفتن خواه کار دکن. سالانه به هزاران گشتیار سردانا چم بهدیمایی و سولاوین بگیری دکن لباجار وانه. سولاوین که بلندی آوان 18 مترونه به دیمن خوین جوان ده هر ورزه که دا بالا خلکی دکشینن. پمنیر ملوانه راپور دکهید به درباره ده. هر سال به هزاران گروک سردانا آوریجا بگیری دکن. آوریجا بگیری لسر چمه بهدیماییه و جناوند باجار بگیری آنکو مرادیا وانه 8 کیلومتران دوره. بلندهی آوریج جه 18 متران پکته و هر سال به دیمن خوشک گروکا پیشوازی دکه. گروکی بناوی ریوین سالار جباجار سلیمانی هاتیه هرما وانه و افده روژن لباجار بوتان و سرحد دیگره و هری داویجی سردانا آوریجا بگیریه کریه. از گلک باجار چوم، جزیره چوم، نسیبین چوم، مردین، پشتیوی چوم آمد، نها از لهره ما سرحد باجار آوانم، دخوازم گلک جه دی ببینم. ایرو ام هاتین تاگه مرادیه، جه که گلک خوشه لدردورا باجار آوانه. و مروف لبو دم سال هاوین دکاره به دم خوال ور بورینه ببینه بزانه گلگ هنکه و مروف دکاره هاوین خوال لور بورینه گلگ خوش به هرما سرحد جچیاین بلند چمو روبارن خوش و جبهر وانه جوان پکته هر سال جبر هوای وی هینیک هجماره گروک سردانا و هرمه دیکن و اف جنگها خوشیک و جهن دیروکی دبینن. از جا آمده تیم بخواست جنابچا آمده لجمه جیه که بنا بودنگه راستی امواتن سردانا سرحده جبلیسی اووردا حتی نیوانه از نوا از هنیه و دیگرم براستی وکوند بینن وک بوشته گلکی جیه که خوشه از تبه حواله کت خوازن ورن سرحده از دخوازم گوه ورن سرحده در دور سرحد بلیس بگرن ورن مرادیه و آوریجا مرادیه زی ببینن. جبو من دیتنا ولات خواه و جهن گلک خوش جبو من تایبت بو تهمه کی تایبت دا و دخوازم گله ما لباشور لهر دره کردین ما بین ولات خواه ناز بکن باجار خواه ناز بکن بزانن ولات بچه آوائیه که گل شوایا ببینن که هم لباکور جی گلک جه خوش هنه گلک جه دیروکی هنه ولات خواه ناز بکن اب آرمان جامنه. آوریجا بگیریه هر وها جه جدایک بونا ماسی نافداری بحروانه جه. آوریج به جوانی خویا به همپا ولو بندا و بنیرین هجایه. عارف اصلان دنگ امریکا وانه. دەڤەریگارە لە ئۆستانی دهۆک یەکێک لەو دەڤەرانەیە کە دەرامەتی ژیانیان لەسەر چاندنی تەمەکۆ و بەخێوکردنی مێشی هەنگوێنە. چاندنی تەمەکو لەم دەڤەرە زۆرە و تەمەکوی گارە ناودارە و داخوازیەکی زۆری لەلایەن سیگارکیشانەوە لەسەر هەیە. یەکێک لە سەرچاوەکانی ژیانی جوتیاران لە کێڵگەکانی تەمەکۆیە. گنده هفندکال بنارا جیای گارهی سر به قضا آمدیه به جیان آوان لسر درامت چاندنه یک ججه در این جیانا و دوره لسر چاندنا تویتنه و تویتنا گارهی دهره مدا بنا بودنگه نها دم درین و راخستنا تویتنه لبه دوره توینا گارهی
هر جایی که کنیای مخصوص بود جو آوای نه آواری باری بود نه آوایی بود و تینا گراجی همی زاویه زبلی پازیت کردن زبلی پازیت کردن و تحتیف فران کوتات که تینایت گشت بونا نوت روی 120 روی شنید چنی نوکا آواری باریا او کاسه تیتن نوکا نما یک بخوزاویه که برب کت اگر شوپلا کو کمی هوته نه هوته اما آواری باریا و اما هشتو اما دسته که کتو لی نوکان نشین کتا کندی چنن تنگی پیرازونو پیرامه تنگی خیرابون باره حتی پایز آوتیتن همی کوتات کرو بنت کرو هر بنکه بنت اینه چهار بله بکن شین با زربا گوته بنک آب خود جدا چت کر یادیش نی پای نو که کاتین نبچنن چنان روز دبی هچی ملا سه چو گونی که 5000 ده بنجی بکن ببرو من خاصا گونی 2 کیلو نو در کویدن چاندن و سخبریا بیستان تویتن دگلک قوناغاندا در بازدبی تاکو دگهیتا قوناغا بازاری پیکرنه و فروتنه آنکو دکارین بیجین سخبریا کو آفدانکا باش پیدوه تاکو برهمک باش پیشکشی جوتیاری بکد تیتن تقریبا 4-5 مرحله پیکتیدن مرحله ای که طوفکا طوفي بيني دي تشيكين ديش جهيت أبي طوفي دي بين مولكو وكان حاوتكو أبا مرحلة إيكي حطوت بناشط اللي هو هندلتهن و بوشي مرحلة دوي دي بيصونو خد دين تراكتي إنكيلين ودي شتلوان كات تشينين أبا مرحلة دوي مرحلة سي دي بلند بيت هو كيفي أبون كوتا كودي ليفا كاين دي باريني دي تشيكين تظني بي حطوت جهيت أبا مرحلة سي مرحلة تشوري دي تشينين أبا هونوك هيا بزرگی های و ابد دهاتا که باش هجی بو خلکی بخود چنن بزرگی ان بین بوجرو مثلا جلک بوجرو چیده حتی آدهو که آمدی زاخو آکره یعنی هر کسی که 8 تینه بیدن و دکان تیتن فرود نمیشن البوجرو هرچند تویتن و جگاره بو تندرستیا مروی خرابه هر وکی تندرستیا جهانی ددت خویا کرن لی یک ججدرن جیانا جوتیارانه بتایبت لهرما کردستانه سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک بنر هجا کرد کنکشن ایرو بداوی هاتم به هفینه تشتیم پیشکشگیری به دل وبون تا روجاین سلاون حیدر کریم و روین دوسکی لکنترول و افکاری من جانی دیران لور استودیو من صالح تمیجر جبو و هر شاد و بختور بن بمینه خوش